بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم. تماشاکار عزیز شما خیر تیوی را مایان program به حضور شما ده. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این برنامه ما ده ما سوره طلاق سربندن سوره طلاق بحث verdeyiş چینی خدمت بحث کن. Üstaz Burhanettin Dahoytya. Sedat خیر اومه؟ سلام علیکم خیر می‌آمدید شما خیر سریعتون سر اومه. Hocam senin saat beş. الحمدلله الله راضی تشکر کن ایت هوا بیو سرد بورا بارانا شما سکن شما سنین Ehin zımıstun sert veş. Emnun iz germ veş. Mayna vaç. Her çiziye kut. Her çiziye kut.
Emser varun ki en memleket mazzav ne var abin ki varu var ya. Olma. Rahme olmaya. Yani varun ne var hayat mıren. Emser epey bejik. Kuraklık mavun bej. Bej değil. قراءة ما هو وشكي بيج وشكي. يزرعاتك بيا اوك يعني الرسم ما اير من بيش ما بون اوي ما بون بيش مثلا قالوا اوي قالوا بي اودايشا وقالوا بيجك بي فارون فقط اوكي فارون يعني انا جا اير ما بون بيش اما وش يعني اصلي وشكاو يعني توي تشينو توي نفارون حاجه بي وشكا ده معنيه هسه هم زمستون وقت هوا زاف بن سرد ما بون وشكا همز وقت يعني توي نفارا بارون نفارا انا لازم اظن يعني وشكاو توي شنو يعني عارفنا مدنو Hocam dünya biyası yo dev. Yo dev seni yine kıcı bir herkes yo binu din yo binu haberdar bir. Dünya o kadar bir kıcı vakti yo devra yerikşin yo na dev yo göre amir ho kal ayak kal ve falan tarihi de eşya falan dev bir misafir falan kes ma inaker inabe inaşı yani yo devra yo dev şeyiş yo hıveraka zaf olmayı. İnke yani ez en fakir en memleket herhalde maddiyatı min fakiru da dest punces hep devletu agera. Çi ma her rej ma en internet drama pöre dünya siyerkin tabi hadisu dünya televizyon rasiyerkede şiyon akedo. Mesela ikere Almanya mani ozun ma televizyon rasiyerkin seni haberdama ma o kadar zon. Şumahe Avrupa'da ez onu git dünya raz haberdariyet inke dünya ma ver tefsir ho ma beneyna sohbet bik müsaade etmez. Buyurun. Dünyada inkeçi havadis Türkiye bun gündem yani mevzu inke kalçı kala çi galgale dünyaya inke siyasetidir, nüveşidir, sonra harbudur, ekonomidir. Çınay kazlaf kalp kelime, ayna yoçen kelime kalbiktim ama dersi tefsir bu ki inşallah. Kerem Bükse'den. Kala verin nüveşi hone biya ziyad, zaf biya ziyad. Yani o verra veya şaş aşmın göre şaş aşmaya yosar cuaver göre daha biya ziyad. Yo tabii ana mesela var. Almanya'da mesela bizler hotay 6,000 nüveş ve eriz hotay 8,000. O hirse 50,000 hirse 50 yani fort. O yani tarih ana nüveşi Almanya çıre yorajir insan hannemer ve handiz Çin diyor. Handiz nüveş diyor. Ay diniz yo mikrob neva enkibijo avrasu Avrupaz. انه daha yani خطرناك انه daha yani zararı zafo o tehlikeyi zafo o enesör hone vazen zaten tüm devletin Almanya her şey hone katalına Avusturya ve Hollanda nimoyo millet için aciz kert bunma hin kum şu ve şur kum men ve bemun yani han ma katalına ki o katalına mahin yani bin ve tabi ana نوشي أنا فرزارة كيون دزي يو سوري نوشي بينز يعني قش بين نواش قش وقت تم زراد من veya zara كير شدة مثلا بزير إشتا رويج شدة برا جنون بكويش جنون زاف زيادة كشتش بيوزاف كويش بيوزاف يعني شدة برا جنون yani seni Türkiye'de televizyon kalkin mevzu şiddet Avrupa dizen mevzu est yani uca diz est. Avrupa dizes Avrupa diz biuzaf Almanya mesela zara yosar soçuras hunzar şiddet vakası yani soçuras hunzar. Zira Almanya yosar Almanya sadece Almanya soçuras hunzar şiddet vakası drazio. Ay tabi haber gına polis ama zafi est payış wen ama haber nedim bunu işte va mahur kumun hal bikir. شدت زاف زیاد رابیو زیاد و کشتیش مثلا سو 450 صد جنی و ما کشتیش ایتال کشیم yani kişi sadece mahsus Türkiye veya şarkı ne şarkı diz kiştiş yoksa garbi diz
kiştiş öz maalesef keşke yo insan nör kiştiş yo cini nör kiştiş yani ana ayıp samet insanate cini kiştiş veya kuayış ana nüveşiya mesele diniz Ukrayna ve Rusya ve NATO ini yani he grenyo binun o he kuvvet erşavin o yani yo tehlike harbiz öst o Rus'un yani ve NATO ciye khud vindir het mavamedan het sınır mavamedan şma he hatun surun ma yani dikkat nikin he paynunca mazik yani tahammül nikin yani tecrübe Gürcistan Ukrayna tekrar mekiren açıkça vizer nota da şma eğer tekrar bikirse zararı şma uncin Rus'un Avrupa o NATO tehdit kerdi. Höt binas mesele Türkiye'dik ita matbuat servinden ekonomik Türkiye'den para ho şuncu para ho değer kombino an enflasyonu ene ita destabi gazete sır haberdun o ene yani en rejuna zazaki yani gündem demek. Rejuna ana kelimaz ve millet ma bizon ma bun rejuna yani gündem zazaki rejuna ana yani. O tabii Türkiye yani hakikaten millet ha bana fakir o para o değer köndün yani en israf o en askeri o en masraf eğer bitişse herhalde handek kimler yani handek zor ne ben yani ama israf diye de masraf fuzuli diye de askeriyet masraf zaf diye de itiya ucama işte kuaş itiya aşt uca ene tabii televizyonun açıkça çoğun aşikar ne var aşikar ne var ama yani en bombe ve harbo operasyonu filan en pür paro o ikiz işte millet gera bonş o deniz tabii ki bir zaf zerre pare den ki pareşi çarçın seviyor ayrı tabii ma ekonomist ne yani o guremani ama enek mahedinen eno yani den tabarra zaf burot o selamun aleyküm Allah Tayyip Malatay tkhirume Malatay ben kararını vereceğim. Ben kıraçınyo. Me bengi birna esasen. Malatay tkhirume kamerayı cemdiya. خير من عنده بنجان ازها بنز قائمة مهام الراش نكرد تلفون خو Yonad verim erşavit. Bindir kuma kamerayı أمي tamam. Malatay بالدحد Biyo be. كده حاج Malatay tkhirume خير من عنده على رازي شماس خيرهم seninki بعد زمان قدام ve tür rahatsız ol hastahunet. قفاها تيمون داي تشغل الزاف و Şife hayır biyo. كم Yalnız telefon koy kişiler telefon koy kişiler. از نيش كوا خلاص اما السكن نكن دوس نيبان O hetler yok bucak hesta. Hetler yok bucak hesta. Akbacak cemde o cemde. Gülsün o ser nipan. Tamam, çıkmadı. Tamam ben. Bele. Burhanettin hocam Galgale dünyana ya. Tamam. Yani kala mühim Türkiye'de enflasyon yani enflasyon raziyet yo devalüasyon vrazyo. Yo devalüasyon vrazyo. Yani yo felaket ko azim. Ki ponçkiler ron vistiriz katraşı seraviyerte. Demir fiyat demir mahin yozun rej. Yani her rej fiyat dola çi pere Türkiye kod en ben yani tahmin med manizdir aşı tever dövizci ma Peru Türk'ü bu meclise bunun pere hin nüverin ankada yani ankada o İnşallah. Yo çi tabi sebebi zafiye maike en kalun yapayım. Hocam Sure Talak umumiye ma bernamo Türkiye ma kalke
Sure talak umumiyetra çınara bahs kena emişma hususen verdeyiş cinu o mevzudi meselu kalkin bine sure talakra mesela zaf mühimmatü bine vercüz kalki yani cini verdayışı kiye velabiyayışı mesela pila yani ya bir çi bir aile yo kum zaten aile yaşıyorsa o kum ricio yani cini Tabii. cumiyerdeki cerabisi ay kış yetime rabin daha ve perişun yani yetim numayi hopa yetim fakat kıcık bir da diyor veyahut bir babiyor dadi babi hep yo bino het ni em kıcı bir dadi bir babir mabun latim. Ben latim. ben letim en mevcut tabi hukuk İslamiyeti çiz Kur'an'ıdı Sure Talak'ı epey bahsten mikrofon oturup Kerem Bükür. از اینکه بحث کردن اینا دست پنجاست 20 دقیقه و جرابه مالا طیب مالا بین یعنی اگر یو ملاحظه و یو تکمیله و یو جد اگر یونشه است ما نصر یعنی ما خبر دون بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين حمد که همایا صلاة و سلام که پیامبر و که اهل بیتی و که اصحابونی و رحم همای یعنی روی جمعه ما همای ایده همشون جمعیو و ما پیورنون سرش ما پیورنون سر بسم الله الرحمن الرحیم ما بحث تابی که طلاق وقت ما بحث کن هدف ما انو طلاق هو جاری بین مملکت ماد من انسانون ماد حتی من یعنی ذات اسلامونت حقیقتا به گواره قرآن یعنی این گواره ها شکل گیون نون نگم گواره قرآن جنی ها یعنی وردایش نون نیا یعنی عادت و گلنک یعنی چند حاکم آیت و منطق قرآن چند حاکم او چون مابن حدود الله یعنی قرآن آیت یعنی الله تعالی بن حدود انو سینار انو الله سینار بلکه حدود بلکه و طلاق یعنی پیول لافظه یعنی جنی یعنی وردایش نون انی یو شراکتا یو ورتاقه که مثلا پیرا قرفین این یو پروسیدور یو است یعنی یو پروتکل یو است یو قیدنامه زازاکی مابون قیدنامه یعنی یو قیده یو است یو قیدنامه یو است الله تعالی ان قیده بلکیو بلنکیو مثلا وقتی ماده حب انسان پیاز زوجین یو سوری قیدنامه است ما بندن مالاید ما بندن شاهدونید ما مهر بلکین ما دفت کنیم ما اما وقتی یعنی پیرا قرفین یو فکر یو انسان فکر یو واتا وجه تمام مسئله قدیه یعنی حتی شرکت یعنی مابن حیات یو شرکته یعنی یو ورتاقه یا شرکت وقت ده انسان یعنی ین پیسر شرط است شروط است مجبوریت است وظیفه است هر کس یعنی باره یک بنا وقتی جیره قرفیزیک یعنی پیو واتا و ولی رپی است ماهین ورتاقنی یعنی مسئله قدیه ورتاقه باطل بنا نیو تگره شیر yani prosedür göre, protokol göre ilgili merci onu bir anlaşma faraz yani şahit huzurunda, noter huzurunda ve mani cera karifin. Hayatız enno yani inki hayatı daha bir insanın yani yo şirket ra veya vertağı daha bir insanın ra veya vertağı yo dekun ra daha kem ehemmiyet. Mesela şmal misal bid. Misali ko ihtiyar. Hatta mare mazdik mare dini millet miyut enkada yo kanaat faraz ki vakti bun dini nikah yani nüşte tavu çinu, kağıt tavu çinu, protokol, kaydname tavu çinu. Sadece benden yum malaydı o daha bir şahit. Ha maret şahit on. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de semed mariya nikaha şahit rabbas nebin. Ama semed verdeyişi Allahu Teala bun şahidun biyanen ve akimu şehadete lillah. Yani şahadem bennume humaya ve berreze humaya ve که خاطر الله دوره ان شهادت درست بیارن جا اینکه وقتی ما اینون آی دینیست
Kur'an-ı Kerim vaktımın cini yana verdayış haya hire aşk keyevo keyera ve taber nüşür taber mekinen belki Kur'an ara hune yo binun reziyen kusur khu vinen yani ve pihatib ama miyarik ve vin yani tena قج وقت كوت مل زوارو آني وحركات كيو آني وانفعال وبيرخو يعني معونين الله تعالى مثلا وردايش كيو زواره كي rahat yani وان عائله وكيا را نشيو ama o çumahay uygulama dinin o çumahay pratik dinin yo meri fakra yo kalbe jana tamam avuz bütün yetki mesela ho cumhuriyet dastet halbuki mara mabernen malayım otorite yo cumhuriyet işkön o siğe mari baş maşahidun un ama ki vakti cini yani verdayiş şahit Allah-u Teala'nın emir ki yani şahidun biren şahadet doğru biden kema şahadet dikkat edin. Mesele dinin mesele iddet. Yani cini vakti yo vatı talak uma vatış. Hatta daha şahidun hatiz yo vatı talak uma vatış. Ene niyet yani kasıt. O çünkü ayet rafamkin. Ama verdayiş bad hiri aşmuna hama verdayiş şekil gör. Yani ay hal mıva kene felon kes valla me verdayi ver şekil ne gör. Hiri aşmaya ki khudmunana en hiri aşmid belki miyarik peşmun bön. Ama hire hab yani hire mare yo şu daha hem mende eğer en surat kur gere asa pya bihosa fabiha en hususi des hadis peygamberes batı peygamberes batı ehli beyt peygamber ashab peygamber en surat cini ve daha khub bakhamın ve daha benen afan tirbaje nazik kibar wirdiz ve bene befikir Yahudi mesela yindiz yani Yahudi şeriat Yahudi en zaman öz yani iddet yen iddet bun süre tefekkür yani fikir biyiş süre cini cemaat fikir bir raşte hep yanken nü en ani yo infial ay hir nokta hiriniz enava mesela sure Rum'd Allah Teala hedef zavaj aşkar açık akerde beyan ko bunsa hiri hab hedef samet zavaja beyan ki Bismillahirrahmanirrahim ve min ayatihi en halaka lakum من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ها أنا آيات يعني هو هدف زواج ومقصد زواج مار لكن يو جيني جمعت وقت بيا زوجين قال يو بنون السكونات بديو بنون يعني إنسان وقت زوجين خد يو أنباز جن بير راحات بير حضور بين بير سكونات بين چه insan zavçı dek bay خود نشکن بار بکر اما خانم خود işkön بار بکر زوج yani denk bu زوج ما bun dengiyor birine en denk biyiş kelime mühim hem cinir hem cümerdir Kur'an-ı Kerim verdiğiniz bun زوج yani dengiyor birine en dengiyor birine zavçınıyor birine barken ve binateyiniz Allah-u Teala'nın merhamet yani mahas kardeş binatış madbaraş merhamet binatış madbaraş ve en merhamet o en şefkat o en sükunet binatı insanın da umma veraşteş yani cins yo binun ray ve sükunet ve merhamet o şefkat mecnen yo binun en nişane kuvvet ve kudret humay umma şinasına iş vakti durumun kıdo eğer yo kiyet binatı yo ciniyo yo cümlerdir hakikaten merhamet eğer nemünse sükunet eğer nemünse has kardeş eğer nemünse ihtiram yani saygı, ihtiram yani nemünse, hürmet nemünse o zaman demek en amelen yani en talak şekil grot ve yen lafzan mayen ena kalben ve kaliben vakti piyarahin kerifiyse lafzan mayen yo siga cariken ve kaydenami göre yo süre rapi inni cera kerifiyen. Enki magerina ayet Bismillahirrahmanirrahim ya eyyühen nebi ey peygamber İza tallaqtumun nisa vakti şuma cini talak de kelime ver zazaki madik zaf münasip tam mukabil Arabi zazaki verdayiş ver yani verniyeyi tiken a yani teberradun işken akhir yunaya bizeviş zaten Arapçada tulaka veya talqa yani verniyeyi a kardeş ve veradayiş
پیامبر علیه الصلاة والسلام مکه وقت فتح که ای دشمنو خربا و انتم الطلقاء یعنی اشما جزاش ما ندون مشما ورده را ورده ایش کلمه زازکی tam mukabil kelime talak Arabiyo. Ya eyyühen nebiyyü İza tallaktumun nisa fetalliquhunne li'iddetihinne. Yani cini vakti şima talak yında iddet yin göre talak biden. İddet hire aşma. Hire aş kavve. Vahsul iddet iddet hol bumariyan. Hol bumariyan. Kuma raşma, kuma saat şma verda kum raj ana taharet edbiya, tohr edbiya, nebiya entiyörünü geremerdim. Dikkat ver ilma bername terkid vay. Vettakullaha rabbakum. Hocam Yunan noktalarla tevazan işaret bikir. Yani çağır punş hab ayet در حق طلاق اdet punşaş hab ayet an şiddetin yani an o mabun huşdare yani uyarı. An uyarıyor şiddetin an huşdare ve şiddetin en ayetine umya. Eğer şuma iman ba ahiret ve bu humay artsa yani sinar enno hak enno vaz enno yani her ayetin mabinin kem ziyed en tehdid humay yani umu vatış. İtad vettakullaha rabbakum. Yani vaktiş ma iddetil umarin vaktiş ma yani talak dun humayra betersen ete mesuliyeti kuvvera humay bezunen ve şmahi sekin bezunen raci kıyamet hasab eniyor. Vettakullaha rabbakum la tuhricunne ve la tuhricuhunne min buyutihinne. Kiye hama kiye cineko. Cinek kiyara haber mekiren. Ve la yuhricne illa bi fahişetin mubeyyine. Ve yizik haber nikir. İlla bi fahişetin mubeyyine. Ki cinek en hakkı kenabin eğer zaf ziyadra azar bid. Eziyet bid. Fahişe sadece fuhuş niyo. Fahişe zun dergiz fahişo. Yani eziyetiz fahişo. Yani pe haberdayışa yani terbiyesize, ahlaksıze ma oçu mavun yani varaniyavmiyiş yani pür fahişo. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam yu hadis kudun el-bukhlu afhaşul fahişe. Çıkuze yani an fahişeya pila fahiş zaten fuhuş çino yani insan vakti normal o davranışla had ku tecavüz bükür ayrıbın Arabi yani fahşa veya yani hadra veceyiş fahşa her hususud vakti tu haberdayiş ki bi hürmeti miyerdir ki ene fahşa tenneçi cinek ene fahşa tu mesela kwa ene fahşa ene fahşa sadece nüveşi cinsel yani harabe veya güne tena ni وقت جناك أمي أجل أن حركات كيسة أو وقت أن حقك كان ذين إلا أن يأتينا بفاحشة وتلك حدود الله حدود الله سنير الله إنه سنير الدقيقة يا سنير طبيعي يا سنير شرعي شرع هماي مثلا هالشيء سنير بلوك أجل مثال الحدود الصلاة تكبيرة بداية وتسليما نهاية حدود نماج إنه بتكبيرة ما دست بكن pe saloma ma peni donje en be hudud her hususun Allah Teala mar yo hudud nuru had belkiyo had yani siner zadaki mabun siner humay had humay hudud humay enne ve men yetaadda hudud Allah fakat zalama nefsehu kum en hududun tecavüz bükür dikkat nikirse zulüm hukür başı kıyamet asta yo enad binad asta en qıçkın mesuliyet asta zalama nefsehu İtayır nokta ve zaf zarif asta Kur'an-ı Kerim'de yani cinetizi nefs tura çünkü Sure-i Rum'd vakti ma zavajra bahska min enfusikum yani nefs şımar cini veraşt eğer teyo haksızlıkken teyo zulüm kese en zulüm aslında teyo hurken çünkü raci kıyametidir ena dünyada teini vera once enezik bezon en bahs zaf harav ama azvazak kelkin bebin çünkü مالتاي بيسي قوما وظاف ما دار مكر لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا يعني حكمه عدت بيني ايات الله تعالى هو بيان تنزون بلكا ان مدات ذره ان عدت الله تعالى يونا غراون فيرني يعني ان يونا غراون فيرني شنو خورم كشمون بين توبكن هنا يعني داستون يوبنون عفكن و ينخوة عقلين ينصر لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وقت عدات شنو بسا ان بعد ذلك أمرا كيبن وقت ما با متلاقة ده تمام الله هيدا تشيا كم حياة اير مثلا مملكة عدات باود هيراش عدات باود زارين عدات تدخل فيها أمي ان اصلا وقت ما رعايات نكر
birinci ayet kıya. Eğer yok persek est itya, aşın ayet değil ucarapı ma mikrofon tun mallatayım. Kerem Bekir Seda, Maya Göçleri. اوكي فاذا بلغنا اجلهن بو اتاز دقت بكرن وقت در حق طلاق بقره سوره بقره ايه دسو هيرسيو دسو هيرس دسو فيس هشت وقت اياتون بحث طلاق بن بيورنون فاذا بلغنا اجلهن وقت السوره بتمام وقت السوره بتمام هم طلاق براتيه geçer yani طلاق ما لفظن بعد هيرا اشمونا ayet bun vakti o süre bide ya be holaya bitepişen ya be holaya veraden ana holaya maruf çine yani yok edekti in tepişnin akıl mahşeri akıl umumi çıkada yo hareket çıkada yo davranış yani sekanat tura pavansa o kadar hareket fikir o kadar ne azgem hunu mara bernan bu dikkat bir mehefte verda hunu tenkide bikir bu hunu şuna şo raj yani ene bir sarı cine kirid ve serevde kir ve ruhan yani hakarat bikir ene maruf no o ayet bunun vakti süre be tamam femsikuhunne bi marufin ya hole sara inin bigiren bu بعدين bu talak mı batış ama ayet bunun ya hole sör bitepiş tam kelime zazaki ya hole sör yin bitepişnen veya hole sör veraden hak geçinu hukuk geçinu nafaka geçinu halalet rabuat cumhuriyeti enava yani insan vakti yok binura kot birse ve insanatiya yunacazın وسرحوهن سراحا جميلا وسرحوهن بإحسان وسرحوهن بمعروف yedi kelime ihsan jil bekir eğer peret pe imkan pe çipiyorsa yani ciro bakışı veraşma pya yuna ayet dizvun afidu ba'dukum bi ba'da yom mudaşma sarafun no yobalışna en hak hukuk kubira mekiran yani cemilen beholesa yani veradan bi ihsana veradan bi ma'rufa veradan واشهدوا ذوي عدل منكم وقت هيراش بدش مواش ورد دحب شاهدون بيارن شاهد عادل او حق را حقوق رازون او طلاق را فهمكن او نفقه را فهمكن او حق جنيك را مهر را فهمكن اني جرابير ان شاهد لشتاري بكر باشه اگر وقت ما بسا يعني دينون بينون شريعات موسيد çıkıdı şeriat isedi yani şeriat çıkıdı aynı ما بحث كن واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله يعني اي شاهد وقي خاطر همايا وميل اني اي نكد حق çine yasa واي واج حقوق çine bunsa واي واج يعني انا اقرب منه انا لاج منه انا دازم منه veya ya براركنه منا ميل ان بكر ذاتا سوره النساء در حق شاهدت وجا الله تعالى مفصلا الشاهد جرى يعني لا تلوى سنكم ولا تعرضوا o zengin ben fakir ben şuma zonqı çok mekiren hak çine yasa hak vajan vallahu evla bihima Allah yana daha ne diyor hak yen piyorunun Allah Teala daha hol onun tera ve aqimu şehadete lillah zalikum yu'azu bihi men kana yu'minu billah vel yevmil ahir kum iman be raja ahiret ar iman be humay ar hudud enno ve vaaz enno nasihat din enno emir din انه اذا ان كان النقطه نون ر او خوجه مومه وای داون بکر buyurun مالا نور خوجه مش مقرمه سارش مسارمه Allah razı برنامه شما خیر بو مبارک بو Allah razı Bu- olsun. Sedat Bu- Khairome, Sarıçı Muserome. Allah razı selam. Yalnız kamerayı ziyadranız diye bine dür tepiş matı hina randine. Bine hina dür tepiş. Ve bine kamera bir ciğer. بننا برد yani وای چی بنا برد ها tamam Ona ma kamera verdi sedan ya. ne tamam Ya, ha el- hol Evet. Evet. Hin tuzon. ha bana bir nezi ha tamam Tevben seda az biraz bine. Malatay hina Khairome, Sarıçı Muserome. Tatbikat verin senin yani böyle şuma kitabı onun yani ihtiyacı egme hataen funko düzüken yani cini
telaki de telaki de o hatta ideyi tamam ne verdiği ne verdiğine ki ide bir tamama verdiğine o kadar fonke Kur'an-ı hocam Evet. tatbikat senin kitap seni bu Kitap Allah'ın kitap kadar seni bu Malatay Malatay kamera tuha kafernaye kamera koda eka terdi tamam Malatay tu kamera ko kaferna Kamera. ha Tamam. inke ya tamam Maqariş nido. Tamam. Eka vengen. inke tamam Ben Tamam. kol yani. tamam فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Hocam Allah Teala insan halker en nimeti gehol insan zevce dağcı. Ve halaka lekum ezvacan ve ceale beynekum meveddeten Allah Teala şemal ezvac haskerdiş peyin sekinet peyin huzuru şuma benim. Hayat zaten pevurdin ben. Pevur tarafı ben. Peyotetenni ben. Eğer Adem Aleyhisselam tenavese ana nesil devam nikerdi o yi tenavese yo dünya rayu zevk yo rahat iznediğine en nimeti pe Allah-u Teala cini de yani her şey zaten de ki insan tenennu ve halaknakum ezvaca bahsediyor. Başıma dile şöt vereş. O peçütti insaniyet ben tamam. O insan ruhan ben tamam. İhtiyacı ben tamam. Zevac zaten fıtri o zaruri. Bir zevac ni ben. Çünkü zevac yuhakkiku tabi'u bir zevac ni ben. O talakız Allah-u Teala diyor telefon mayın çıkıp bakabilir. Kan maşa. Sedan mite görüntü silina. Ola. Talakız yo insan ko baad ko nikah varase Allah Teala illa hatta peni o nikah ser mecbur niken yo talakız yo hürriyeti yo serbesti davaca. Yani çıkır ki nikah yo hakiki yo talakız doca. Ama talakız da kısım. Talakı teki kefi talak es o yusi zaruri ihtiyaç göre dordor şeyh müsait niben are vurdin cinu cümerdid muamele nevrajen pinyen o haskerdiş arayın kediyen ve yahut da hakaret ondan sonra zulüm yan kardeş o tarafta o vakti tek çare talak. Eğer Allah Teala talak dese insan epey are cünü hayat benezvar. Telefon harici meriyet an çıkma. Engel bir kere. La yani merdim ve esik ve tür telefon ke maço de maçın yuço maç telefon ne ken. Yani uyuyor duruyor. Böyle. En kum se hotu saboteken. En tu saboteken ne verden An kumeste az kadıgoysan hatta cevap nise nimle. Tı yo da kavındır mamala şeydir maseder affers. Ayna beni
ezan arı diyor cevap bıcı. Telefon ez hoca dek. Tamam. Seda Mala Nurettin de yine hayır ome. Allah şımara razı. Allah hayır bir şıma Bine inşallah. Böyle Mala Burhanettin Sure Telakra uven. Evet. Görev mafhum Mikrofon Malatay ve ben zafiyim. hatta ideyi deneyip ne verdi yana. Tatbikat an kaydı onu yona kaydı o. Kitap mafhum Seda- seni var. Üstad tabi avçağımı kuşları ne kirdin? Böyle. Endiz ona Sedemela Burhan musakkaf yani kültürlü maşallah. Yeçiqide ayet mana kerdase endiz ona. Yalnız ezvazına miçqide ayet form kerd. Tabi netice araştırma ayet form kerd. Ezvazına şımar izah bikir. Ina sure tabi sure talaka aslında sedam talak yani yo mevziu yo konuyu ko zaf herav yani yo şuud yo saat di saatonit ki beşkir yani izahati virase zahmet yani mümkün nu armaj ma gayi ma avuk servon ma ve fon bikirdin khura o sebep ra lazım ok ma kaderi fon kadir fon kardeşin ma avqid qalbi kirseda inke ma'ne ayet ona ya eyyuhan nebi hitap nebiru Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam fakat murad zati nu çira ma çine razon çünkü von ida tallaqtumun nisa vaqtu şma buaz cinyon verdir İtiyara mafhum kenek kay Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam temsilci ümmeti huyu zat yed Allah Celle Celaluhu hitabken ümmettir ya üstad. Murad yani ümmeta ve temsilciyo ve eriz muhatap ine ayet ey temsilci Müslümanone idareci devleton Müslümanone eğer devlet-i İslam çinev ki manevinin raşte Allah yani ehli hal ve ehli akd yani ulema meşayih enonun peyina göre hal bin peyina göre çözülmüş bin yani ey muhatib in ayeti von şma vaktuk bu azir şma cinyon verdir yani asıl mane vardır asıl o ni verdeyiş yani hatta yani hadis nu batin kay hadis zayıf yo hadis niye biz vati kibarono pilono von abgadul halali ila Allah Teala at-talaq او چیوگ انزید الله کار حلال او کیف یجرنیان yani خوی تراyan von talak era yani mümkün mertebe ki eli sabrı ki eli tahammülü ki khuriyo bin idare bekir hususi vaktuk binated eğer kız bib evlad bib çünkü perişonu yine kırık mana hayat kuddi era Allah von vaktuk şuma buazık cinyon verdirse buazık şuma cinyon verdirse fatalliquhunne von yin verdir li'iddetihinne ma'na inni li'iddetihinne ezgelik rona aza serxiftina yani vaktuk yed hend tayin mona yani dest bi'ide xud bikir av zaman yin verdir ez yo izahat biraz itiyat mesela talak دي çeşit talak ist yo manat yo taksimati yo talak sünni muvafık Kur'an muvafık sünnet talak ist yo talak bid'i ist yani bid'i yani bid'at haram muvafık sünnetu muvafık Kur'anu muvafık sünnet nu ina ayet von vakti şuma verdinse von çuakt verdin von vaktu ideyin eşken dest bir bükür avşak verdin. Mesela ez misal bit
ورن بير فهم كردش طلاق هما او پیامبری ما را وازن طلاق سنی چقیده yani cinek حیز را ساری خوشد بیا پاک دست به نماز کرد بیا طاهر و همه مرده یه نشوهت او اسناد گری که وردر الله اتیاد این امر کرد yani esnaya ki cinek vakti bir yer verdeyiş icra ideye dest bikir. Çünkü Allah Celle Celaluhu von talak diz von zulüm mekin, hakaret mekin. Çünkü yo idde est. Ja esma te verdin, vakt esma verdin, idde cinek bender. Biz ona hakaret bende. Era dikkat bikin, hakaret bilmekin. Yo hediden vaktuk cinek tahir bse, şma hama toriya, şma ran nikot, avça belki şma peşmoniz bin yani. Eğer şma peşmoniz bin, yani Allah tim teşvikken von me verdin yani. Av ber akardı verden, velev illa şma vaktu buaz ver, vakta ki şma verdin, ve cinek pakib, ve tor cinek mer rakotiş, rahmiye her şeye tertemizip, vaktuk en kıydabse hemen edecinek dest biker. Mesela selasetu kuru von hire hab kur yani ihtilaf teyaz. Mesela İmam-ı Şafii von hire hab tur. Hire ya gerika sarı khubuşur. Mesela mezhebiniz von hire hayz binur mesela. Ha era Allah von müstetallikuhunne müstakbilatin liiddetihinne. Vaktaku hemen ba talaka eşkin dest bi iddihu bikir esnad verdin ve hakaret yeniyedir. En talak bi en şekla muvafık Kur'anu yoz muvafık sünnet Resulullah aleyhissalatu vesselam. Talaku mesela torcineka te kotra o cinek istahara biya temiz yani güvene hazra o tutoriya kotra tiye verdirse enirvon talak bid'i talak haram talak Allah mesela hayzet zonik ha hayzdaz hayzet verdir honjiz o talak bid'i talak Allah Celle Celaluhu tıra hasniker veyahut yani tizon yani tinizon hamileyat çi bikir honjiz o kıdyen hulasa tek kelime Şiyok Allah maravun vakto ku cinek tahira temiza o sarı khoe üzür hayzra şutu o hama nüçü cilon ye hak ye o avçak bir yer verdeyiş. Av kıydı gerika bir yer verdeyiş kayb hakaret denyedir. Ve dediniz ve ahsul iddete bon şima idde rind bumarin iddi ser rind yani rind titiz bin dest bekerdi iddi o kıdiye iddi ser. Çıra ha cini en hitap hem ciniro hem camir duru. Hem yerdiro o hem cinek ro. Çünkü her grup iddiya ben. İddet mesela camir ser farz gerika nefakiye bedur gerika u bizon şu vakt dest beken şu vakt kıdiyen. İddet mesela eşken müracaat bikir. Ama iddiye ne kıdiyav yani ne kıdiyav yani eğer Allah Celle Celaluhu von yin ani ayet von yin kiyara mevecin von gerika ke şmadıp çıra belki şma peşmon bi belki hona şma pya kotra yani hatono iddiye ne kıdiyav yani iddia hama ne kıdiyav yani esna ver kıdiyeş iddi yani pya ra kurirse en müracaat hasbiyen yani hona ric'at hona demek ki peşmon bukhur hona pya biyarnin hulasa Cenab-ı Allah sedam eğer musade şma bibir ezvazına yani Allah Sure-i Bekare von at-talaku merratan sedam ez en görüş tercih kına von gon şma yani dreverdeyiş von şma drever yani derim yani ayrı ver Allah ona von yani merratan yani kerretan
سنيك بون تدي سورة تبارك بون وفرجع البصر كرتين بون يوري بون آزمين را تفكر بكر بون بون شقيد برازيا بون هي هون از بون جرا چرا الله جل جلاله اونا يوسد نوازن يعني انسان عائله خو بخربن كي خو راشون بون يوري ورديش شما وردا يوري يعني حتى هيري دورم تيو جادز ويد يوري حسبنا دليل قطعي يعني ها آيات را ها حديث را دليل قطعي است ان görüş diyen tercih ederiz. Her ne kadar cumhur bon tihir bon tibaj hir keser yojar yo saat tibajir bon hiri talak yoret şeyiniz mesela cumhur vaciz fakat deliliyin zayıfa. ولو cumhur biz delile kuvvetli eğer ki hiri yojar diğer batışız yo talak hasbiyer. Çünkü Allah bon merratan bon دري مشروع بون طلاق سني طلاق موافق يعني حتى الطلاق مرتان علماء انه ممكن شما بيرز ممكن ان جمله اخباريو اما خبريو يو خبر يو تشير بحث نكن فقط اتياد معناه هرنا قدر اخباريو انشاء بون دري فيردي بون دري حق ما اسما فيردين دري فيردين بون سيدا يو داخل مساعده است تمام يوري تذاردا مثلا چه ایده است بلکه تو عیدت پشمون بی ها عیده تو قدیا مثلا اما عیده نقدیا الله بون سنی سده مال برونز يعني ازاح کرد بون نیو آچارنین خلق پیا معامله هول بکن نیوز بی احسانه بهولیا یوبین راضی بیایشا بحق حقوق صافی کردشا انا آیری مسئله شریعت حق حقوق سرچ قده بیارد yani بون ضرار جمیدن جواver yinse kirdin mesela cinek guretem verdin ama talakya nıkıdiye hona verdin hona ejara ide hona başlamış girdin hona hirit verme hirin hona verdin hona başlamış girdin gaye zarar dencin ne verdin cinek kurşer bizoj mesela ev hal rabbi kat tımtım bin nikah hud verdin eğer Allah bunu dirre ha yore mavacı icabında idde kıdiya iyi müracaat nikah شرعا بعد يا هون اشكال هنا يونا النكاح يون نكاح نوية هنا مارة هما عدة قبيا بعد عدة مثلا ما باش هنا بعد ikinci sefer هون إذا يو هيرآش مثلا يو عدة مدتي أصلا إنك ما عدون سرس قالكين قرآن شقيد ترابع أسكان هون جو عدة خوا باو تحندي çünkü عدة أمكن هيرآش جواري يعني ولو أجر هيرا حيز بس هيرآش اگر مثلا هیره توهبرز هیره آش اگر جنک اختیار حیز ندیلنا و یهودیون نوشیره ندیلنا هنج الله جل جلاله ون هیره آش yani her yu idde hire aş. Yo talakı ancak hire hab idde biraz hama talak dedin eşkin bikir. Zona talak dedin eşkin bikir iniz meşru vurdiz. Çıra çünkü illa yo ber akerde Allah verden ama Allah nivon von şma vaktu verdeşkin direy verdeşim. Ve hire verdeş mekin. Hire verdeş Cenab-ı Allah yucat ini kar haram yani Allah Celle Celaluhu bid'u yani o sebebra yani gon vaktu ki verdiniz bu usul şer'iye bu usul Kur'an'a ki verdir o ki riayet iddiye bükür riayet hak hukukiye bükür selam. Eğer Allah vonse ve ahsul idde von idde rind bumarin yani ihsa aslında omartış yani pe bilgisayara pe kalama pe şia avqide bin nusen bigrin bin zabtu rab vettakullaha rabbakum von o Allahu Rabbi şma ha şma ar dünya şma ken ve yer şma don türlü nimet don şma ey Allah Rabbun zat pavi manayi zat hak hukuk Allah irtitiz bin yani çe riayet haramu Allah o riayet halalu Allah bitir la tuhricuhunne min biyutihinne von sakın ha von vaktu şma verda mesela en verdeyiş istiyarayan fom kardeş verdeyiş sünni yani yoray veya diray yani o idde mesela hama idde pavena idde cirez von la tuhricuhunne min biyutihunne kiyo gihayte aslında ki miyerdiyo
الله جل جلاله چرا كيون را يعني أحن الله حقدون نجنونك سانكي أو كي ينو يجابي بيل ولو أو بون عايش ما بزمان فقط هينو يايتي إجارين ما بيجين بون إجارين ما بيجين أما ولا يخوي بخوز ما بيج تنيك بون شما يعني بان ميرد وياهد أهل حل وعقد وياهد حكمات إسلامي ويجار ما بيج ولا يخرجنا وي بخوز ما بيج إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة إلا وقت يو فاحشوك بيون عيون بيون يو قرو خراب وقت كذا مفاسير قال لك يبون وقت الزنا شايد ترى بيدابر مجبور تجارة بجن يعني أصلا معناه إني عامة قال مازون قال يصيرونه معناه هر هانجي يو جروب فاحشة مثلا ما باش قال خراب يا فكرة بيجرو يعني هن لين بيشنو قالون واجو هان بيرديا يا حضور سزي كياد برازو إمكان يبرهن بيا يو كياد مثلا بيا بيارنر أو شاق كأشكن كياربيك چرا الله جل جلاله انا tabi kom verdeyiş ine verdeyiş kışket yani o verdeyiş ama hak hukuki ric'at es ona tipiya açan yani tiri talaka name verdi yo talaka ne de talaka me verdi ecnonur won a ecnon çira Allah Celle Celaluhu won kiyarame vecin çünkü won belki won şma paşmon bir won mesela hani şma yo binran nizdi belki şma ama Allah ene won hama şma لوز يو بينان سابون اوز بان سبب يعني دماغ شما يا هنا بالنكاح خود قبول کرده و شما عین وضع خود پیار راکو دماغ شما هنا قبول کرده با او شکل و الله طرفدار و نکاح دوام بکر عائله مشیره بله و تلك حدود الله افندم سيدا يوم ملاحظه قجي سمد الطلاق مرتان إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يعني شنو حياة أن النقطات ببعض عين مطابق يعني سرسا مع عين باتبات وإتالك يعني ملاحظة وبالك اليونشا يعني الديجرينج رجعت أست يعني هيرين الواحد برازة هي رجعت شنو tabii أو شبه سيدا ما مبايا كونو ظاف جنشا راشتا çünkü Allah elhamdülillah yani elhamdülillah Cenab-ı Allah ana mesela babek peygamber huzunu verdi ya. Eminim yani babek peygamber huzunu verdi ya. Allah Celle Celaluhu ana mesela zaf veş izah kerda. Demek ki ana mesela zaf önemli ya. Mesela vonsu fe in tallaqaha fela tahillu lehu min ba'du hatta tankiha zawjan gayra. Yani eğer derimi hirin verdase von avşak hıncır halal niben hatta nek ecniyek meşver tur yona teniya mezuc o kurbi irade xuya neku yani hile şer'iye kin travon cahzi qadi yani ahanız ki gerka en din aziz en din mübarek ki ahan pe en iştihadun xuy xarabunona gerka ki leymin mekir ya eğer Allah von eğer kurbi irade xuya ecnek şi zoje او مرده یه ورده آن مرده دیدن هن هونا شرط جا الله جا شرط نمره یاز اگر بزونه هن هونا طوره مرده خواه ورینا اگر اشکین خور پیا راویان هما yani خورا امینه هونا یو بین مبیر امین مکر نوارا خور پیا بزوسه او چاق ben yani مرده پین بمر نیوز وردو او چاق ben yani ama tibiyarو بیگ بیاریو يو صافيو اختيار هو تيبون هشتا سري من بكر ان بي دينا كاي كاردش از رسما ان بونا ان بي دينا كاي كاردش ان الدين دين كاي كاردش نو قال بسمونه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه كوم حدود الله دماغ الله بون ان حدود منه اشتا كوم ان حدود رافير يعني ان تجاوز ان حدود بكر ترى رافير سا يظلم نفس بكارد يعني أنا آيات ظاف إنمنيا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وانت النظام يعني خطاب هون حزتي في عمبيرو أما بتون أمترو بعد ما بيرون رو وانت النظام وان بلكي الله جل جلاله بعد إنه يونا قرب پیدا كان يعني أو قرب شو يعني بلكي يوبين را هنا حسكين يوبين را حسكين وركي خود نشونين را کجان خود پریشان نکن
او سبب را ین بونو ین را مویجین و یی بخوز مویگ و شما یو بین را نزدیب و بناتی شما انگل قی مناسبت جنسیت چنیه و شما حتی بلکه شما خور هونا دوام بکر شوید یعنی این آیت را ین فهم کردش گل برون ای جنیگا به این شکل بطی طلاقونا ینا بردهیش بیو ویو ددنا ینا بردهیش ای جنیگ گرکا یا که را میر بتش و گرکا نفقه یز بیر دیایش با او شکل حتی نیک نتیجه یه بنشه شما واضح سه ما عده سر بحث بکر سیدام اینکه اتیا انا صورت Hocam, Nurettin Hocam. Efendim? Seda. Vate hu viram meke. Tamam. Hocam birna. Ma beneyna fasıla bıcı. Tamam. Malatay ma habereyi pe ma ne birne telefoni birna. Bele. Ben Esasen nüveşiye so yoğun bakımı. Şöyle git bayı rahatsız o yoğun bakımı. Allah yuşba khair bide. Allah yuşba khair. Allah yuşba khair. dua vazan ha. Hocam ezi beni ite fikir ko beyan bikeri. Beni bu barem istebe. Beni sual mabede zaten Bele sebep. epey mala nüredin, mala buranedin beyanat ker. Tek için hani beriko adabek değişik izbaş ama zafi seyine ne var ma aynı zaten. Aynı çıkıp mubate o mubate şun gerekliken maayi tekrar ayçan hem noktayı ko ezvazan ayın ve cezayin beyan bikir. Ay nokta avil talaqat yani ayet bun fatallikuhunna li'iddatihin ve vakku sedam aranı beyan ki an emir vücubi nu emir şartı nu şart nu yani talak ancak hatta iddet tamam nifse talak nivrezen qadiyo emir nu en emir istihsani Allah Teala bu istihsani vücubi nu çara Kujara vejen Malatay kujara vejen ezeke çare vejen ayı buna Seda yudakı eşkina çi vacir yani verdeyiş cinyo tallikuhunne tibbi li'iddetihinne ma'na bikirdense avşa vücubi nu raşta ama etiyat Allahu emirken von vaktuk şuma irade talak bikse net şuma talak bibse fakat ve talak şuma en vaktidir ve talak şuma sünni yani muvafık sünnettir muvafık Kur'an'ın talak şuma seda ine emir vücubi ine emir dedin ine fatallikuhunne li'iddetihinne etiyat vücubi az in zona seda şuma eşkin yani yo nakl diyorsa miravacin yani قدر از اون اجرا يعني ان وقت يعني قبل عدتهن او قبيل عدتهن او مستقبلات يعني لعدتهن ان شكل verdin ان وجوب يعني era غير ان وقت verdeyiş haram en azında haram yani hatta yani gelin alim konuksa da von talaqo bid'i bse von khura niyanca ama ayıkon yanja ama haramız. Vakti emir kay vücuban yapsa ne ben haram. Hocam talak bid'i yanja yun yanja. Ninja. Talak bid'i mba ma'a hürmetihi. Diğer ki haram. Hürmet yani yanja. Cumhur von yanja. Ama kadıgo ayrı ma von bid'i. Nomi talak. Ama haram. Hocam. Ama haram yo haram seni önce yo haram seni hocam muhataba. İz o kanaata yani iz o kanaata çünkü haram bir kam yerca yani. Haram be itibar için haram itibar. Şuma müsaadik. Mayda ben yavaş var bir form kardeş. Talak hiri kısım talak. Nomi talak. Talak mana verdeyiş no. Evet. Talak verdeyiş. Tam verdeyiş. Bid'i biz talak. Bid'i sünni biz talak. Bid'i biz talak. Yok kısmı esni bid'ini sünni. Hiri çeşit. Hiri kısım talak ist. Değil mi? Mesela o kısım tıkhir bu vacir az vakıf nebiya az sünni bid'i fena zona yani eğer kerim Kur'an teşkil vardır. Ha yona kısım ni sünni ni bid'i. Eğer ki cinek sagire
veya cinek ayise hin ümit hayzşin veya hamile veya muhteli'a hamile sünniyor. kul'a huma kardeş kul'a sebut o Seda kul'a hamile sünniyor. Hamile hamiliye beyon bu sünniyor. Yani yo amenti şunu. Ayse sünniyor Seda. Ayse çünkü eminiye için Hocam, mesela. Hamile ve Ayse ve Kul'i bir sünni. Cineko ayse kota şey sarı baş şey sarı hin aydiyen bekle iddi söz konusu ne ki? Seda ene sünniyor mu va ene sünniyor. Yani cineka hayz nevinina Seda. Cineka hayz nevinina ihtimal hamile bir şey için Ecinek verdeyiş diye ecinek sünniyor. Her zaman sünniyor. Az yo ibarek buni yo ibarek bun o فالسنة بدعة سنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه أن يوقع قدش ما تعرف كردب طلاق cinek temize bir pak merde yeste cima nikyo o şekil cini verirse en sünniyor. Doğru mu? Gayre mücami'in ismeful kitubun daha ol ben Seda kazvana kayıt. Yani Toriye namu cima. Mücami' ismi faal yani zevc. Seda azvana kayıt ismi mef'ul yani Kur'an kaydı bizon. Yani fi tuhurin gayre mücami'in fiha. Yani mücami' ne mücami' Seda sifet turu bu mera tura zare tur cima namu kardeş. Era sifet turu mücami'. Sifet cari ala gayri menhiye lahu. Yani mücami'in ezzevcu fihi fi tuhri. Aracba tura bana. ليس مع عبارة سلمان كذا أو قد إعراب كان إعراب أي منه تبعيه يوقد yanlış yani eşkina net var yanlış والبدعة أن يوقع والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض بدعة أو في طور جامعها فيه أو في طور جامعها فيه جنك عادته شغل شما beyan ke veyahut da hatur da otur cima kötü. Bir pak apakit içera en bid'u çünkü vah idefse gera idde khubba kedin hema idde başlı be. Eğer ki turdu teda dokul fikirse eğer semet şata belki ujope eğer dokul fikirse دخول بکرسه بکچر اگر طلاق بکرسه احتمال که جیو قش بف و قش عنه بنشیره بیجن ben زوار durum. Şimdi kana verdeyiş qış cini hoşuna. O semet kan zahmetli bin diye sıkıntı ne böyle tangoni ne böyle. İddet hem semet tut muhtemel ki tut zbifte eğer ki pakıp o semed yani sade ide semedcidir sade semed kucini sıkıntı tangoni nivin ideye de çünkü vah verdase adettir veya katturik u tada dukhul bikirse o vakt cini verse ana ideye ben de hamam ben der ideye ben der hatta temiz neyse hatta ideye nişkene bizzevç حقائق سمع عنه بدعو نومي بدعو يعني مخالف السنة بيعنبرو سمعت أنا حرام عندما نيكي يعني بدعة بفساحة طلاق نبا نومي طلاق hocam أما طلاقكو حرام بدعي طلاق حرام مخالف سنة بيعنبرو يا سنة بيعنبر آيات ازداي سنة بيعنبر çünkü مغايرة مبعن آيات an ayet Allah-u Teala bun فَاِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاء وَاَحْشَمَا بُوَاسِي cinu ver. To karar kudu. Zaten kefire yo cini ver. O merdi ku cini verdense hin kefi Kur'an ne verdin ki?
Zaten Elbette keyfi yok sıkıntı yok, Zaaf problem. zaaf Veyahut yadra da- keyfi malla. He, Zaaf yadra keyfi talak Keyfi- razin. rahat keyfi külfet izaf yani rahat keyfi yönlü verden. Elbette Bazen ara yeni zara bir şey biraz yuaşmıyor yok. çöre gidiyor yine hep talak keyfi şahit bir. Zara yuaşmıyor. Ama arayı vurdun çıtaya için ayı şunu zor. Yani ona mart pihat kur ona onu geri ahur onu şikiye kur. Tabi. O dema eğer kişime karar koda kuşuma verse tamam. Fetalliquhunne li'iddetihine. O ben va'idiyin bakir hema verdi. Va'idde bakir. Yani vahku hema semed iddiyin vahidiyin bir verşim khu hema verdi. Keko cini uca eziyet nibi. Ama diyen tu'idde beklemiş nike. Ha haydda tu verdi. Hocam. Tu vahidi talak verdi. Hani ne Hocam, verdi? hayır. Malla tayyip Allah Yani- bun hudud mi tecavüz mekire tebune tecavüz kan. Allah bun tilke hududullah ve men yetadda hududullah fakat zalama. Hudud tecavüz mekiren, hudud tecavüz mekiren. An hudud o. Eğer semet çıdı emri istihsanu semet ki عدة بومارن دقت بكرن والشاهدون بيارن وحدود تجاوز مكرن عدة تجاوز مكرن ay Hocam. tamam riayet bir kere Hocam. Bir dakika. ama işte bir hak dakika, eziyor çiftleri. hak Eziyor hak çiftleri hukuk sen. Yani tarat zevciz şimdi hak 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 zevciz مالا نورچی Ama tabii- مالا نوردی Aga- چی hocam selam kamera خود پتر چی کرده مالا نوردی Mala Nurettin kamera telefon kudüzü. ha معك ايوه baba talak nomin talak معنى verdeyiş ama verdeyiş ko haram ayrı haram قيكو مخالفات كين انتم ذات مخالفين في نبن حرام اكا تكي عقد حرام اما بين ان طلاق ينجا حرمتي ذات شرع حرام çünkü انتم مخالفات yok Allah Teala von idde bekli bir kere ama ver قيكو تو bekli niker tu ver ayrı haram ama yen verdeyiş çünkü tu verda o verdeyiş pe irade tübüyor tu pe irade kokuyor Allah-u Teala'nın serbestliği dağıtıyor. Ama vonte alera tersinse bavi çiğvenir. Bavi iddivenir. Zaf akidi şer'an sahih dürüst ama manen haram. Şıra haram. والله ya hocam akda en Hocam. hem haram hem geçerli Hocam. böyle bir şey olmaz. O zaman talak niben. Talak nibense. Maçıravun talakı bid'i. Onu mu şarayan? طلاق النوم الشرعي. ما نبن اوكي يو اذن بما كل بدعه طلاق ضلاله بدعي. وكل ضلاله في النار بيور ولا هم- بيور بدعه ضلالات ميو Hocam. يا ضلالات بدعة. ضلالات سنه اعتبار الله. önce ضلالات بدعة. سنه اعتبار önce Bid'a. بدعه كل او بدعة دين دار. تكون من دين مالا طيب يو دقه بدعه Hocam. او شريعات دنيو بدعه او ايمان دنيو بدعه او parça dini ton min din to diyor ki artan Hocam. bin din tabaratın ene geçerli o. Haram ama geçerli o. Ankara başka Hocam, cevap o lütfen bid'a- yani. hayır bid'a o mana ne o mana bid'in no o bid'a Bid'a كلون o yani كل bu dini الدراسة ne tut? Yok yok. الزيادة والنقص Abdullah İbn Ömer cini xu verdi ve haber dine peygamber ve ene bed'i ve şu cini xu bir belkiye ne verdi? Bitti gitti. hocam aka Hı. ايوشن مثال var hem ana ayet izleyen periyan Seda eziyo Bilmem. eşkina çi bacır. Ayyo çi İne bacır. tartışma seda fayda için. İne mahur yona vakt tartışmışım Seda. ne ma tartış ne İnke servon ma mayın rahatsız mekir. Yani Hocam, eşkina ene var Seda malatayı. Yani de görüş bunatı ulamat mesela dehab görüşü Seda. Yani talak bid'i yenca niyenca cumhur von He. yenca ma'a hürmeti gel ki haram selam tamam yani ta bid'i esra va çon ha mesela tebihiri talaka verdiz iniz bid'u çünkü Allah Tamam. von de talaka verdir tuzona bre tamam. khuravaj mesela Hayır, ben istihsanı. sinik va tur temiza turiya cima bikir verdir
hakeza enqidu. Ama hamiletiye belli nibiyat çi bikir honç ne fakat alim müdakik vaktu pe delilona isbat kin von çiyo von haram von gerika von miyerca von batal von Hocam. hukum ya afedekin. Yani en Ee, de görüşte seni vur görüşün kom görüşken Maka ihtilaf böyle. ayrı. Cumhur görüşü. Nomini talak Hayır bacım. İhtilaf. talak ki bid'i haram. Uygun no. Uygun Böyle. mutabık çi tatbikat peygamber no mutabık Sedam mutafı hani ona bun kitap ezaf on yecra enke misade telefon pierqid kir nişke bun muvafık Kur'an ve sünnet niyebse bun bid'i bun vaktu muvafık Kur'an ve sünnet bse bun av talaq sünni yani rir peygambero deliliz ine seda fatallikuhunna li'iddetihinne başka yu delil etti Kur'an din çına ana ya li'iddetihinne yani hatta قراءتون السيدة فطلقوهن قبل عدتهن قبل عدتهن أو قد يعني عينا قراءة موندش ها لعدته يلا بمعنى فيوا في ظرف في عدتهن تكون من قبل عدتهن وتقديش تفسير مكردش Yani hocam mesela ayet bin fazlaki kalbikir çünkü kelime Arapçı ezo maçarten mümkün çima fumnikin temaşa Sedam yani ma'nayı ene yani seni sedem alatay biz ve mazbon vaktu ciniyek özür xog her aş midvinina kumatravon hayz xaw üzra xuşşud bi pak en bi halal qaym yerde xor seda Allah von avçak verdi. Yani avçak verdi hen ijara idde despeke iddeye dergne ben. La ama te avçak yaxuşud biyapa hona tetoriye ra kurse ihtimal kinizon hatta hona hayz mevin kinizon hamile niye zaman ye bender hakaret ben pe iddet ye bender iddet yani iddet despinlik var selam. Yani iddet despinlik yani Allah bunu yo vakti diye verdin ve ejara hemen iddet despi bükür. Ve hakaret biniye. Hocam yo cini hocam Abdullah hocam yo dakika mava talak hiri kısım eden göre yani yo ibare hocam mayta derse talak nune yani mevzuma yani talak hocam yo kim yani mazlum sual versin sualma hocam aziz cevap bitse çünkü kadar zaten yani mane persin yo persme net akardo wert edid cini yani edeye verdiyana ne verdiyana net tamam ay cevabım avzam ki yüzü pe aşmo manışken o kadar en mevzu bakayım net ma aynı ne aka yo pers o mu kardeşe ayken baba talak yeri kısım en göre ibare in Fethül Mucib metin İbn Kasım ve darbun leyse fi talaqihinne sünnetun ve la bid'atun göre yeri ama yeri kısım o sedem alan öğredim var ben de al kitabın seda ben tuenne bana bon la fakat gelli kitab tesera vaktu tarif sünni o bid'i kan yani ayse eğer mesela ihtiyara hen ihtimal hayzra kota yani kota tedin nebinna von hey yezbon sünni von çünkü ihtimal emniye için o hey eğer kıcı khura men nebinna von bu sünni yani çünkü yani yo emin teçinuk yani o zarar teçin o itibarı yani o kadar zıvraş o kadar zıvraş yani çen kısım talak est ayrıcet görev fon ben yani her ne kadar yok kitabını hiriye kısmımız önce de şekilde tasvip ki tamam bu anne ben zararını ben hiriz ben tahmin kendim böyle
Ayet deyin yone çivaş talak nikah kadar bırakın hoca var. Yani zobeke mi yanlış mümkün? Ve vakko talak kengi gereket şahit bir. Yani kadar mufhum ki eğer şahit çinirse bir şahit meriku cini huru do pir o şahit çocuğa çin. Ama şahit o gen aracının cümle. Ve jiri talak mı verda o. Hani cini kadar mufhum ki ben yana verdi işte. Yani verdi işte mi? Kesinlikle verdi. Ayet bun. Veşhidû sevây adlin minkum. Emri vücubi. Vakti tesinin mağara bernen şahit. Hatta mağarat şahit Kur'an'ı zikir nebin. Ama talakın Allah şahit ar. Malla Nureddin diyor nokta veş işaret ke teşekkürken en konu talakit hatta Allah-u Teala en kıdahan mufassal beyan ki o Peygamber rızaf meydun neberdi. Her şey açık, akerdon, net o verted. Veşhidû zevây adlin minkum. Tehiyo kiyeşunin ra. Yo vertagı haşiyanın ra. Gere hak, gere hukuk. Ve lemme dopel acab erden. La itaq ve la talaka fi iglaq. Vakti akıl pısaran yok. Vakti dopyor o tiyert bir everden bana o talak zaten itibari ben açıyor. Bana. Çünkü yani en ayet vakti itabın ve la tettehizu ayetillahi huzuva. Ayet talak yani sure Bakara ayet desut yiris yok işte enno. Hocam Adam diyor dakika müsaade eden bana Kur'an. Diyor dakika müsaade edin. Yani zat enteresan yani yani tuvaktu onun siyak ve sabak ini ayetira. Yani verniyi peniyi tonin cira. Mesela bahs nikahet Kur'an'et yuca çınuk Allah vaj mesela şahidun bigin. Ama nikahet şahit şibin şahit farz. Geri katta hep şahit. Farz. Beli. Fakat itiyat mesela yani تديبون فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف يعني ظاهرا سنك ملابرهن فون يعني إتيا إستر وقتو تيين فندارنر يعني تورينا حياة خود بالدوام كردش زبون شاهدون بيجين وقتو شما ينرا قيرفين زبون شاهدون بيجين علماء فون سنة شهادتي أما ظاهر ayet emir yani emir aglibiyin kay vücubri yani vaktu kay talaka yani itiyarat yani iştihatkin kay talaka kay verdeyişa şahit icab bikir elbette kay nikaha daha da icabken yani mesela yani hulasa kivaj yani şahit yani hem nikahir hem vaktu merik mesela ricatken cineki xo tekrar kabulken veyahut verden şahit bibse daha ne olsaydı isterse şahit sünnettir ister farzdır yani. Malla sen malla müreddin. Kur'an-ı Kerim'e Bırakın hocam. Yo da fazio çipersin. Bahs şahit güretiş ayet müdayene ve iza tadayentum bideynin o ayet majken devam bikir. Beli. وَاِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ Yo dakika. Hocam yo dakika. Hocam ama ana azun hocam mala müreddin adına tefsirun bun şehadet talak ve şehadet diyan tadayentum bidayn aynı şehadet. Ya hocam peki hocam sünnet hocam yaz ben sünnet. Yani sünnet usulü tefsir vakti siga emir yönse emir vücub. Ne emir mesela veseşhidu şehideyni min ricalikum ve in lem yekuna raculeyni bun dehab şahadon denir yani renin camierdon ra eğer dehab camir çinibse yo camir dehab cini ev kesok şuma şahadetiyin kabulkin doğritiyin mesela hame tescil kardeş. Mala hocam bahsala şahidin niye ama konu etken bela mala Abdullah konu muhabben bela yani. Bas maike bas şahidin niye bas şahidi. Allah-u Teala itofun veşhidu zavay adlin dehab adilun şahit biyden. Hocam yo dakika Kur'an-ı Kerim'e sure nikah çine ama Kur'an-ı Kerim'e kıs sure talak asla. Yani Allah-u Teala ana mesele hukuk hatta nikah daha mühim yani talaki kerda veya irade kerda ki sure talak asla Kur'an-ı Kerim'de. Ama sure nikah için ya. Nikah Allah-u Teala şey Kur'an-ı Kerim'de bahs şahit nikün. Ama ma on mara bernayşin ma
çünkü Allah taraf bahs dikin makin vacib ama çünkü Allah taraf bahs dikin mavun en sünnet filan ama sigag umu emri gumeta veşhidu zeveyi adlin minkum ve akimu şehadete lillah. Selam malabron veşhidu meon ve eşhidu çünkü veşhidu yani niyen ma ve eşhidu yani şehadu dehab adilon kura dehab adil şımara yani şıma mümin şıma mesela و چی میکر یعنی زورترا نامو ترجمه کردش ده حبنه وترین یعنی و اقیم شهادت لله یعنی شما جواب verme şehadetiz ki Allah'a bedin. Allah yardım. Beli. Yani mesela etiyaz muhtelefin fihi ihtilafliya mesela. Hocam mesela Şafi'in mesele talakat şahit şart no. Teki bu şart no sünnet seda ma hu sünnet. Allah on şahadon. Yani şahad bivhul nyo çiniye bul. Elbette Kur'an'da da elbette da. Mesele mudayenet ayrı mı? Yani ucadet şahit bir dan ol ama bak şahit ne gülese tedin inkar ki. Niçin inkar ki? Tedin da ise şahit için ise şahit o yani o teşke mi akd den ne biraz yok veya den için. Pere den diyor. Sedam bir şahit. Rica mişmara esta vazına bini idi ser kalbikir. Etiya yo nokta ezvacı ondan sonra şuna bir şey bahs edeyim. Hocam bu en Kur'an-ı Kerim Peygamber aleyhissalatu vesselam bun el-Kur'anu yecri kema tecri şems. Yani Kur'an tamam nazil bun Kur'an tamam girin ma tam baş kitabın en kadabat kitabın o kadabat ma mesela nişken çözüm biyar. ما جرى إير يعني أن قرآن را إير بفهمه بالدرك وبمنطقه بعقله بأمر واقع الدنيا ما أن قرآن را خود إلهام بيار أن قرآن را مخور مثلا خود çözüm biraz ماشي بيجر كتاب أن كتابة أن عبارة أن كتابة أو باتا أن كتابة فأن يوم مثلا تكمل لا والله تزاف جومير مبا مالا برون تشكر كنا تزاف جومير ديا Fesalli li rabbike venhar. O zaman tamam. Ma herkes gereken kurban sarılır. Allah emirken. Ekhura yo içtihada o kıyda es sedam bir içtihaden es. Zaten güç yok, kuvvet yok. Neyse ana mesela bahseder misin? Yani şahad önemli ve şahad bilir. İnna a'taynakel kevser fesalli li rabbike venhar. Emir vücubi Kevser ma her saat haberde. Sure Kevser suru Kevser o wan Sedam az diyor ki vazına vacir Sedam. Buyurun. Yani ma abd Allah'ı ma Rabbiti Allah kabul kerda elhamdülillah. Amin. Lazım o her hal karma göre kanun ve nizam Allah yani. O he Resulullah aleyhissalatu vesselam. Vaktu bir tefsir bir şey mabonini ayetra Allah'ın şahadın ruhanin. Allah'ın dehab şahadın ruhanin. Maz dehab şahad mabon vabbedir yani. Ha en bir işin çehen mabaj eğer ulemay baş sünnet şivaç farz. Tuzana gerika şahad bir mavkedi bunca. Ez yoçi ser vazına bindir. Yani Cenab-ı Allah Kur'an'ı iddi ser zaf dinlet. Yani iddi vefat ayrıyor, o iddi talak ayrıyor. İddi talak mesela eğer cinek genci hayız vinir mesela yani aybaşı vinir belki mava hayız belki seyirci marın formniken yani aybaşı vinir cinek gon hame verdi işe mutallakaya hame verdi iş gon hirir ray kubüşür nyo hirir ray hayız vinir farkniken hirir hayız çıra çünkü kayıp peyan net bir zona işi ki hen aid miyerde verin yo esere ki rahmiyet nimenda
nesep temon mekur diye Cenab-ı Allah ona yo iddia ardu. Vakto eğer cinek mesela ihtiyar amaya verdeyiş hem ene durum rakota o yo name yesin ki niyen mi trabon hen biraz vahen emniyetçinuk avçak ena surat talaqı واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. هراش ما آية سر زيد نمون هراش أون واللائي لم يحدن وأي كسكو ها سبب قجتير ما قجا وياهد يون وشيتي استجارة حيز نبيننا اتيا هيريتشي ينفهم كارج يو اختيارا أن أو خال ركوتا يوز قجا مثلا هما نرسه او وقت او يوز بياهو نوش عمليات بيا رحمية يامي قراتش ان الدرم تنياز هيراش فقط جناب الله بون وأولاة الأحمال بون اي حاملي بون عده ينز اوق بون وقتو بويلد وقتو ويلدي هن اجابي yani yine halalu yukhurşur bizoj. Fakat etiya yuçyug az vazına vaj ina noktaya sedam. Mesela ene ma Pierre Comserva cineka hame verdeyiş. Ama cineka merdeye meren ideye ayrı. Mesela cineka merdeye mer Allah'ın çer aş mu desruç. Ve isterse haiz vinir, aybaşı vinir, isterme vinir. Gon ercinek, hideyeti aşmonu, çeğer aşmu desruç. Yani enim müdde çeğer aşmu desruç, müdde hiri haizon, hiri aybaşyon zafiyer. Çıra Cenab-ı Allah ona yu sistem navru, kay acaba mesela hiri haiz bidin, mesela kurbeşken bizojen rahmeye pak nebin, beli bin pak Allah von şma pya von ancak von şma pya cini camiyerde kerda belki benate şma evladız ist vaçini biz hak şma estuk şma bini riayet merde khub bikir hatta ayet bin yona ayet est von hatun yuser bu sure Bekara ve zaşkına piyeriş marbon yani enrent yuser von pawin vaktu şma yuser nişke hiç olmazsa çeğer aşmu desruç yani hem kayık yani nesep yani rahmi şma temizdir o hemiz kayık riayet hukuk miyerdiye mesela seydan Allah Celle Celaluhu mesela mabacık yu merdim zocia toruyor kenea nişehet o merd miyerek yani dukhul nivrazya yani cinsi münasebet banatı nivrazya eniz ayet Sure Ahzab Allah Celle Celaluhu aynen Seyda Onabun Ya eyyühellezine amenu İzâ nekahtumul mu'minati ثُمَّ تَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا Ahzab çoras no şmavon gel mü'minu şma doktor mü'minona zojiye torcinona o şma hama torina yo tamas şma nivrazya şma verde ihtiyarız iddet şunu çıra banatı şma diyor tamas nivrazya o idde mon şunu ecinek hemen eşkina hoşer bizoj ama vakto miyerek zojiya toriyo teniya mert bisebeb mirga yani torcineka yo eminin nivraza ve honj çeğer aşmo desruç geri kapav. Eniz Allah Celle Celaluhu cera karfine ki yo nokta esasıyla ezina nokta ser gelik et kitabını yani gelik onuya cira ina sure talaqed mesela etiyavonu ve ulatul ahmal ki Allah beyon niken von vaktu hamile çi hamil verdeyiş o çiz nerede ye bimir von ideyez von ya vaktu buvelid ideye kıdiyen ama sedam mesela cinek des rejmenduk hamil khurranur des rejmend veya vis rejmenduk ki yani hen hamil veladet khurranur
o mierdeye mert. Peki mabaj yo vi sure cevapı 5 bizurse. Peki avçam neden muhalif kaya ayet u Allah Celle Celaluhu von çer aş mu des ruj gerka yapav. Acaba neden muhalif yey? Eğer ana zaf önemli. Cumhur von muhalif nu von fark niken. Peki Allah Celle Celaluhu talakat, ide talaku, ide vefat. Vaktu hamilen niye binatı yine fark verar Cenab-ı Allah. Ama etiyad yu fark Cenab-ı Allah ne verar. Eğer İmam Ali aleyhisselam o İbn Abbas yuvurdu zvoni ki mir ene görüş zaf yani muvafık Kur'an'ı verim mi tabi yazdım ona illa okudu. Von ma oni incira von çer aş des ruj o nyo hamiletiye süreye mend yani hen vilat yani büvelid von komik ziyede mape eyagi. Mesela misal von eğer von mavaj yo aş mend cinekin hamil khurrenir von avçak mavon gerka ya çer aş mu des ruj ya tamamdır. Ama mavaj şeş aş mend mesela cineka ma hamil khurren avçak mavon ideye te hamiletiye. Muvaşt az ini vazir gele Müslümano gele biron yo hen söz hakikat donaşma. Malatay tu sakın Malatay diyor. Bid Malatay. Malatay Ez söz hakikat akad tesmiş makana. Zaf şmara yo çi vazana müsaade vazana gerek şey temaşakar mafhum bik. Yani mesela Seyden mavazin hakkı belki hak ve helal kir vallahi belki ma hakkı tecavüz kir mavazin ma sıra 5 nev seyden. Derdme o kuç inçiko yani mesele bir form kardeş mesela gayma ayo yo fayda biraz yani. Tabii Çünkü dedim şüphe veraziyen mat şüphe veraziyen agayı gösteri makeni mesela hakikat bir form kardeş yani derdme Avnik ma yo muhalefet bikeriyor bindir ve kota baş az dağınız ona o dağınız mesela yine yanlış inform sadece çünkü ezeka ma takip keni tek mesele yanlış inform kardeş mesela cua verme şekil mesela Cahş Kazi toplumma halkma zaf yanlış form kardeş pesemit Cahş Kazi da zaf darbedon İslamiyettir sanki İslamiyet'ten kadar yo Cahş Kazi teşvik iken yani sanki çiko hol halbuki peynir darbe dönüşsem Cahş Kazi İslam Kur'an için manayı çıtava o işte tabir ma insunu Cahş Kazi çıkır yana o mefhum kardeş zaf arayın kat yo münasebet için yani maksat Peygamber lanet wend ey kesonu gvaj Cahş Kazi ken lanet wend hadis sahih yani. Ekamir bir meraka nomeyi Cahş Kazi an nome çaromu ma işki marite beyan peki çara tarafın Cahş Kazi az mizon halda qadiyon ona çinaterin kerdi era tarafın Cahş Kazi Cahş Kazi min maliyen vartış Kur'an'ın kocaman konu daha Cahş'ın Kazi mafhum gela Cahş to çara an tatbikatır bun Cahş Kazi vallahi ezn zona selam hakikaten envon yani urf ve adet mad yani kirdoned yani mahetiz yani sarzon çevre maşi deşte muşuz ma bitlis ezarun pier ona von la anzona çira nameyin Cahş Kazi tarafından Osman yuzbun hülle حلاز بون بله حلاز بون ama mamun bun Cahş Kazi hülle yani hilere yamatış hülle hülle sedam hülle yani ona yo süs donce mesela babacı yo camiyer na camiyer kin cinyon dompera ey camiyer şekil cinid majnin ra mesela yani ene göre ene şeklu ye kin sedam yani karşı kanun Allah goya kanun Allah kin ona süsli yani emin bikir dedi seni kanunun düz dedi re yuçi muhalif kanun on yo şod yuçi vrazin ve muhalif kanun niyab yani mesela ki Allah von vakti kurbi irade khoyacinek şwer bizuc 118 am dog acinek be irade khoyashna on yo süs donce
يعني كين قويا كين موافق قرآن سيدامزون يعني معناه حلي أي Hocam, yok mesela Hocam müsaade sade sana caşqazı çen cümle buna esmer müsaade vazana gerekli hastane. Eğer caşqazı Allah yetişmek gerçekten inşallah. Amin dua bir kere bayın şu hastane do az bizi ricadır. Abla hoca telefon kem muvazzatan ekranına sarı taşkalım. Cenab-ı Hak yetişmek Cenab-ı Hak. Marana tecrübün izni diyor. Emser epey sıkıntı biraz ya. Dua bir kere dua işme devam edeceğim. Allah şifa hayır budur. O yüzden ezbat şeyden Musa zafiyo alimik ezzaf deger donacı uzuna koronara av bazito yoğun bakımda zafiyo tengone do Allah şifa hayır bidiyiz inşallah. kum seda hocam kum Allah bana Musa el-Celali gelek esir yes gelek hizmet yes ezaf tara haskına gelek mütevazi yo insan حالا وینین تبون خیلی مالانو یعنی آخدیو انسان مال سبنا نوشیره او یقوم وقت نوشون المعقدة يو آيات ونن هيري جيرين مابون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بلي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء نسأل الله كشف السوء ما هو ما روازك الله تعالى نوشون شفاء بجو آمين 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أباك والله الشفاء بد ما الله عظيم را ويرعش عظيم را وازنك جناب الله شفاء خير بد بايت بد سلام على موسى بد هرچی کس و تنگونه دو خسخونان دو جناب الله شفاء بدیم پیرون انشاءالله. Bele. Malatay gerek müdahale haberdayiş tüke Kerem Bükür. Çıkni ben. Daha ben hoş. Mesela caşkasidir yani ayko İslamiyet fomniki veya mavaş maanid kasten düşmanetikin İslamiyet caşkasidir bunun çıkıdı yo ahlaksızlıka yo terbiyesizlika pe İslamiyet yenkerdir. Raştasın. Yanmadır. Aynen. İslamiyet halbuki sanki İslamiyet verco bekatekin pilomaz hemen insana kadar cahatin müterra ya verde hadi yosun caş kaziken akat çıko ahlaki no keko ahlaki no yani ticine ku verdin tabacişin başka yön verdik et ondan sonra bu işin et verden ten marikin velako Allah Teala an şunuru an kanun nuru ki keki şu cini ne ver an yo ceza an yo nimetik nuki yo kefik nuki o kadar ki yo ar yo aybiko keko yo mulahaze en ana peyni ana gribi kerse cine koni ver ayrı bon yo insan eğer hili talak bayine cine ku verdase on ancak ilişken ayamar bikir cirbana haram ancak gerek tere temizdir. İddiaya bakıyor. Yerde rahmeye merdiyere temizdir. İddiaya kediya gerek ama şu yonu merd zavcan ahire yonu merdi bikir. O merd bir irade yok. Bir irade yok. Pe irade ko. Pe sadece bed markerdiş ben şartı ko. Te verdin akıl zaten nikah izni ben en verdeyiş izni ben. Çünkü nikah az gereken kefi, verdeyiş kefi. Peş şart ne ben? Eğer te şart naro te marikin toncu verdin te ne verse tukşana an ne ben ki? Nikah ben ne kadar talak ben. Ancak o merdiğin bir keyf ko, bir ihtiyarı ko, marif bir keyf, barca hoca bir keyfe ko verse, bad verdeyiş gereken ya vahkum tamarız bir gereken şu hadis dukhuluz bikir. Dukhuluz bikir zaten en puf noktaz ava. Yani o dema çok verda. Bad verde işte en merdi dinar bir pak bir temiz hemen merdu verin işken şu hunji bir keyf ko bir irade ko mara bikir. Allah Teala ana an kanun nuru ki keko şu ne verdi.
Kıko an felaket an durum yürüsler ne bu? Yani an cahdan kın ne biraz diyor ki hadi şımaz hana bir kere. Hadi verdi. Şene bir de var kardeş. İslam'a çıkan ne var? Akıl teşvik ne kan? Mala Tayyip. Seda yo dakika. Yo da. Seda yo dakika. Baba az yo çi vaj binişma buyi von yo merdim von cini xu verde ya o von vat la mani ber komer mara ker von yo gencek von beni akıllı kime tu zona era nizoca vat ancak manir mara ker in tuay nizon مرحات بيدون وردهش و امن كين فلون هنا والحاصل فقير çok hena cünnedon ki perişon yani hit akıla hit şia ama kuvve şehviye mükemmel o belki çıreçi veterin ne diyoruz ne diyor yani o 10 bin yıl marıkin o kan şehir sıvı vonla verdir von volaz verin az kayverdir von vallahi von dünya çocuğunun ne değil mi ona yu cini amya şımarda mir marıka da volaz ne verdin en avqidiyat muonnaşın Hocam aynı vatı şıma şeker ana vatı ana biya ana muşid biya muşid biya ana ay ko verda yu bin başı kadı gomuş navut cine ko verda bazı bun peşmo ben o masçıkın mal şincir fetva benim on aka cine turunda yu marı bekirse inni verda yu gej kes ama gej nizevju babaid şere zevaj nido husir kuvvetli bin başı zaten yine aktiyar işte bu an münasır olsa ben mayıdır markeriz ma feki beneşirine ki baba jot tarafın donu ver bakıbıd verdeyiş Bale. an yer marken akıl khura şenük yani ama kuvvetli husir genç ve marken keyf cins isteyen keyfiz yani ana bun ver ni bu kavul kendi nicdi ver kavul Mala neredeyim? İstanbul şmavurd Holgun. Şmavurd şar İstanbul'e. Mala Mustafa Hoca Caddesi o nezdiye Eminönü Uca. Damat Mustafa Hoca. Yani Mustafa Hoca Paşa yani. Hoca Mustafa. Hoca Mustafa. Hoca Mustafa aslında. Hoca Mustafa. Hoca Mustafa. Namı Yusuf Hoca Mustafa. نمي يوسف اما انكم ان يو طلبات وان تشيونرا يعني كيني بادشي يو وردن وان انير ماركن انهم مدرسه طلبو ودمك بنا رن بن يا شغل بن يعني فراشتا بن وجناك بن من ما ورد وزك بن ولا انا وردن وتابع قوجا مصطفى هند بن داماد قوجا مصطفى باشا ترفيزي كانوا وحلارا بن باشاز Ciniz Cirmunana, Paşa'yı Cirmunana nomeye amazık o İstanbul'u. Demek ki cahs qadidiz yo hikmet asla ona tete fakir miskin bezoj ben versin. Bele. Ama gerçekten az müsaade varsa verin. Az zihin şumara müsaade bu arada şum müsaade bit bu mene. Peki. Az hatır şuma şuma veşib az doma pe insanış ma takip kan. Ali Şevşi Allah rahmet eylesin. Şuma sersin. Malanı verdim teşken kameraya koy kiş zerrin. Kadet neysin? Kiş zerrin. Sedam ite yo sual estu. Vazen ma en sual cevabı bici vazen hina hafte. İte pan zazaizm mahlasıya. Bun cumhur cini verdin. Cini cumhur nişken ver. Hocam Sedam ez hekhu vacir ve nizonas ez vacir Sedam göre Kur'an yani Sure Bekara Seda Sure Bekara Allah Celle Celaluhu en çiz hükmü beyan kâr. Mesela khul' diye yo mesele asta khul' diye yo mesele asta yani sure yani dise vis no ayet vis no sure Bekara Cenab-ı Allah verni ayet at-talaq merratan o tira devam kan ve la yahillu lekum en ta'khudhu mimma ataytumuhunna şey'en illa en yakhafa en la yuqima hudud Allah
خلاصه از این آیت ما زید و نیب که الله جل جلاله yani verdeyiş zafiye dav camiyer sedam. Fakat vaktu camiyer cinek verdirse camiyer çi dav cinek yani zinet ra eşya ra yani hatta Allah Celle Celaluhu'nun ve in erettum istibdale zevcin mekane zevcin وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا دوام كان من وقت شايت ون يو ورديش مرة پیدا بسه ون چيك ون ولو بقنطرونا ون بيو مال زيادة سمات دا ون حق شماهن تشنك ون چونكي وقد أفضى بعض وكيف ون شما ترى استفادة كرد مثلا جنسي معنات يعني يو بنا استفادة كرد ايرا ون شما نشكن ترى توي بيش وقتو اگر verdeyiş tarif cumhur dirab hüküm mesela nakıdiya. Ama cinek mesela vakt peygamberdiz razıya onu göre cinek mesela vakt peygamber vat cilvat ya Resulallah vallahi merdim mi yani yo merdim ki muttaqiyu ehli namazu taatu merdim dürüstü fakat eskina nikna esra hasnikna eskina nikna tira hasnikna Peygamber aleyhisselam vakti ona yu durum cinek het virase cinek talibı yani vaj ve merdim mi ver macera duru avşak cinek eşkina biçi şarta yani eşkina merkez avşak bon von hayran vakti mütü verde tamam çiyuk müdab tü von khura mütet müturat ve nişkenez bigir تجها مقايل لنا بناتات يو مادي يو معنوي يو تضمينات لازم يعني انا اظن او مصرفك او تشيوك مكارسه قسمك يبقى تيتوري بدم يعني استفيردر بين شكله وحتى اناز اساسا مثلا جنيك مواج ميرديه شن هنيانو ميرديه كون حبس مثلا جنيك احتياجيه استا veyahut yo nüveşi mesela orayta nüveşi est cini camir eşken yo binti verdir ona husus bibse veyahut hakaretken fi kanun trabun çiken ya eşkina mesela ber mahkeme şer'i veyahut ceyo alima medite alim cesur bi trabat vatne hakaret neznek mekir o merikiz vat bolay az ona kina ne verdina vat ne verdin ez verdina cadama guret ونيونت إني أخلاق تركنين نيونت جروارتي كي نفقي دون ونيونت نوردينا قرات وردا يعني أو خده din İslamiyet est yani. Ma ahem trazı. Teşekkürken hocam net şuma cevap da teşekkürken Burhanettin hocam yo sual mestu ege وقت ما زمان اینا 6 دقیقه ما مندی 2 ساعتی ما 2 saat نبیارنه en mesele idde hulle efendim çi en Cehş Gazi şuma kalki ina gıyal meraviyet acaba ma en verdayiş talak ina yani örf adetidir hatta bine kitabı dizi ehen ko yo şekilege niyerek bun tide bun hiriye keretüme eş tamam mesela kaydı caddinek berra kenti verşi veyahut niyerek yers ben bun metı verda tamam hin fetva çinya niyerek çi yo yen fitken o fesadeken bun metı verda hiriye keretüme eş verdiyana en kayda tabi fetva izcinaya niyerek peşmun be yine ani karar ve verdayiş yo mudes için o netice çözüm için o Cehş Gazi başka yani Cehş Gazi netice eniyor. Netice eniyor yani şuma insan çaresiz verdiğinden kayda. Cehş Gazi netice fahm yönüşü talakra. Cehş Gazi netice
ازای بون جاش قاضي نتيجة الطلاق او عده او چو ما فهمنك او چو از وازن اير مع ان سوره yani bir خبرتون o kadar o اوكي me doğru belki O- me tam izah ne ki yani Hmm. görev tatbikat neticeyi şu caş gazi yani Şu- yine caş gazi huver ne veriyor yani چوك الله ماركو حلال حق رجوع دو ان شاء الله حفتو ما ور مع ان سوره خبرتون آيات دهيري آياتون الله تعالى بن وقت خور واش آگیر هت میاردون هو اسا معنی مبین واخر آگیر ان آگیرش مدارت و اما هرنده ان ده حله تو جعش قاضی و تو که حقیقتا یعنی عارکو یعنی پی دین که کرده شو پیدو مالا نوردین و ان بحث کو یعنی درگ ما وردن هونه هفته اما ان ازوازان واش مالا نوردین بنا اشارت که یعنی حق دیو حق yani zavacı din İslam'ı zavacı yetki daha zaf do cinek işkene zaf şartın böyle bükür şurut zımne akbun çünkü yani icab kabul hak yetki zavacı daha zaf ho cinek destir ama talakı daha zaf ho cumhur destir ama mutlak ne ene göre ma bizon düyas madde ist düyas madde cinek tek yani yo tarafra yo hatra vaz işkene müracaat bükür qazi mahkeme ve khubid verdayiş mala Nureddin işaret yani Kays bin Sabit cineyi yani Cemile bin Ubey miye kene Abdullah bin Ubey biya buna ya Resulullah annu vaza hone şerhet kufra az ahlaki dindarayı diyor ayıp ne binen ama anişken takat nun yani anişken tahammül bükür hatta ve bunu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın çine dotu buna yo bahçe xurma mehir doma bun bahçe xurmayı bece ta azada yani en uygulama Peygamber o biniz inki mesela eğer gara en Kur'an ra semin hüküm baş hayat dagiş bir şer dagiş be ma vakt merkez mahete cini cumhur der itiya biyas madde es ma cumhur ravun te inin imza ken cirak inin imza kena biyas madde çine yani yo binun zaf ben on yo binun piyandekin mabun geçimsizlik harac yani usra harac vakti zarı yo kid usra harac biraz da şu raş koga avakt mabun cinek hak yiyor veya nüveşi merike dasta tedavi geçiniyor veya merik biyo bin şaş mı yo sarı merik hauta zarı memleket mara az belki vistan çurastan şınaslan punjastero cinek cevap verdi o hoyta cinek avuca yani ana ne din İslam'ı ne yo şu takip çinu ay çağırın mesela merik kot habs dasser punjaster yani hükmü cinek buna dasser punjaster nişkan demişim aslında kodon verdayiş veya mesela diyorum veya hatta merik mesela esrar ve eroin cinun ratiş rahu aile geçindirmiş gün cinek buna mal haram ra anişkan mal haram buyru yani das biyas madde es en biyas madde ra yo yani tahakkuk bugürse nafakan nedun veya mesela sarhoş veya şurraç o muhadderat yani kaşkın o yani cinek hayat bu zindun hedef zavaş vakti yo nüveşi veya yo mane veradun ve hiç emrik yani sure nur Rum'd ayet diskiyor yani hedef hayat için o zavaş için vakti hedef can nu mesela zaten cinek riz yani hak verazyon ama o çünkü mavazan ene mavaşa ene sor bine haber bet memleketet yani malan Nureddin bu çanser sedan mı pilör tecrübeyi mera daha zaf o zarı memleketi daha zaf giro yani hakikaten kuma cini umaya verdayişo o hiri aş merdi ki kod adalna ana muhim yani en ayet Kur'an tatbikat ma çend tatbik ben çendek mesela ma riayet kin çendek mesela cinek hama fakra ana vatanı vejo haydi kinci khubiyaro ki bayk ko ayet olmuş mu Allah'a tersense en kadar bekliyor yani en mantık ve en fahm Kur'an ma bid millet zunayiş hört bina ki yuhata mesela bina cevabım Allah tayyibim yani yuhata talak bid'i yani bid'at yani en kadar yoçi İslam'ı için haram ama geçerli ya en kadar tayyibin yani Allah bana akıl do mantık do ay hirin mesele şahidun bütün dünya hukukidir زواج yo hukuki mesele var yani ki zavaş sadece o da dahab insanın ana aşnavata mesela ayetine niye ma o pencere rabun teras ama yoniş
hak yeni, hukuk yeni, belki piyas, belki şirketin piyasa mesela dünya değiş ve ciniz akıftena, cümlerde akıftena, mıçan para ardın kiye, tıçan para ardın kiye, çünkü din İslam'da kombin sebep, aile şunun vsa av zarar ve kabul kön. Mallah Nureddin bana işaret ki ana. Eğer cini nüşuz kena, cini nuvazana, o zaman cini tün zarar yani kabul kena, o hak hukuk o merik çir xarşko, yani zarar merik dona ve yaha şunanara. Ama eğer cümlet o şunun rasa, ama eğer mesela en mantıklı cümlet tüm ve nafakadun ve tüm perun ama eğer şert dünya değiş bir magara enin bana mulahza bikir. Zaf cini es yizi ke xeftin, yizi ke kazançken, maart ketin mxarç ke وقت ما هي كرا قرفين كرا دحب شاهد زوناية بزون إتيا إن حقوق ما يعني چندك تدون ما إن بريم مسابن çünkü جميع مسؤول نفقيو جني مسؤول نفقي نيا أما وقت بيا شيء أخلاقي olarak إتيا Almanya زوجين أمون hayat pe hukuka başta ben ama pe ahlaka devam kön. Yani peni yizi hunciz hukuk. Eğer merdiz hukuk kön devre, eğer talak izdasa hukuk kön devre. Enki mahama ho hunzar deseser cevap veriyor çana fetvi omen nüştiş ما أي غيره هيشين أي غيره ما نشكن إير إدارة بكر كرا ما إير إن قرآن را ده إن تحولات غفرازيون چون نوه فرازين شرط هدايش بين زاف جيني إير يزي كه چيكن يزي نفقه كو يدون يزي پرون اون كيا أما وقت إن جيني جمعه كرا قرفه إن حقوقين بيچ كرا شاهد bütün محكمون دنيا شاهد يو أصل أساسي سمت حقوقه إن منظر رجال ما بنترا o çünkü ne mal kanken dahab şahidun ana aşnauta ne aşnauta sadece kafein ucadmanda ana aşnauta ne aşnauta mesele şahidi ay ne zavay adl ay fahmken ay aqil ay salim ay yani hak hukukra tawazun ayn biran ve an hak hukukin ve fi khirfi ve hak hukukin ol بشناس ve ene pure şeriatun de okudu şeriat Yahudun de okudu şeriat Budistun de okudu şeriat Almanun de okudu buyurun. سلام حقيقة إنك واو تبرا يعني سنيجي وا مالبرهم يعني حد ما durum نزون يعني مثلا هما دوي مات يعني ميرك فيسرا جني خجا ورده شو نيو قرش برونجر وازن قرا جني ما زاف بلنگاز يعني زاف بلنگاز وانا لا ميردي منو عذاب النكاح يدا خور ان دوام كين ونين قجن خورا الا تي مثلا شو جاي زوجيه وبيض غير مشروع شتراين يعني خو تبيان ندون او جنيك شون قجيس ترايز ويشون تيشون بريشون بلنغاز peki ان غوري شيء انا بولا شيء انا قد بو يعني ان كوم قانون كوم نظام يعني شريعه الهي وری فطرت بشیرو ای فایده بشیرو سنیک جوابر ملابرون و آیت işte ayet sure Rum ve min ayati en halakakum min asafa ve min ayati en halaka lakum min enfusikum azwajan litaskunu ilayha ay tutoriya sükunet ve ceale beynekum meveddeten ve rahme haskerdi kadir gurati gire banatat merik جاورد دورا شو ألمانيا نيان جروارتي كان نيفون جني منها وجناكات يا خزون يزكناوي يقرش برون جرنشوان جناكا خيفتنا بعد اتيا ناتا شار زكاة وفطر خدونجه بيريشون شيء أنا بو يعني مثلا شيء أنا بو أفندم والله لا جومير حتى يه ومبر نبان فرون نقول نبان كي أنا أسارته برنامه دينه أما. يعني أنا نبر أنا إسلام دنو نقولي إسلام نو يعني. هم بشخور جنك تحمل بكر كي توي ترى نبون خور تحمل كنا وخرد يارننا أو توي نو. أما جنك واتو دعوة حق بكر سا البته كي شريعتي غرا يدون برده إيشان يتراقينا. وقام يردم ما برد بو بخل بردن حاكم بردن يعني أو حال رقيدنا يعني. مالا عبدالله ما إتا برزن ونن مالای ما چرایی ما نشت
Mala Nurettin Sarcun da o İstanbul'u emekliyor. O Mala Burhanizi Çılkuni Rav Yeniköy Rav o Almunyat. Beli. Persen taynışın aslında etiyat persen şıma ki. Hocam Allah en razı cümle olsun. vakti yine bu. Cümle peynir şıma veş peynidiz ama kelime peyn hina veşipse çi. Tay suales mesela itiyat bun şıma va Kur'an'da da talak estu ama nikah zevac çiniyor. Neviyeren o. Enkade çi şıma va? ما وقتا نبا Ne? ما va Ne? شاهد وقت النكاح ما نون روى ما شاهد برازن شاهده زواج قرآن نومه اما شاهده طلاق قرآن دومه ما انقدر var. Bele. Tay şive mesela Çoligyo, Tunceliyo, Enhetçermi Yonakaydo tay tampomnikin ayra izahat var. Yani seda mahona vac yani ve umbaz Allah tara razı persin fiman nizon vatima çıkıda mufhum kardeş yani persin Allah tara razı mar zaf ol kan hiç olmasa ma izah ken yani Cenab-ı Hak yani Kur'an'ı net biyo ifade illa ve nikah es mesela وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم يعني صراحة بعد شهادة نكاح نكن أما الله جل جلاله وقته طلاق يعني ذرديشت وأشهدوا ذوي عدل منكم أشق نتبون وأنكم ذهب عادل وشمرة وشهادة حتى سيدم نكاح يعني الله وون أنكم يعني إسلام أنكم ود شهادة حتى أن الشهادة غير إسلامي بون وسنة بون والنكاح بون جميل بيار برنايش سبب شو ويو جماعتك بيل وغشتاري بكرو كي لاج فلانكيز تور كنه فلانكيز زوجياو تور انياز يعني تور انياز همان نبعدن إن فيفيق أس يعني فيفي إن إعلان yani mon alemet pier mon dod yani mahallat bir ilon kardışık laz falan keso gene falan kes piyazoce ve çoyu şüphe yo emin mekir ha. Bele. Hocam emiş ve endeki bu sohbet şuma zarfış. Hakikaten eskayla hatta yona saat, dına saat eskayla şahsen eskayla en sohbet devam döküp lakin vakt rakotuşuyor. En mevzu kuma devam ken inşallah her hafta yo rejma ena derse ve tilki vrazin yo rejiz zazaki mavrazin rej zazakio temaşakar ma derse zazaki diye de derse tilki ena ezvaci en programma YouTube'ut, Facebook'ut, Twitter'ut, Periskop'ut, hiviye çağırcayıp neşirben şuma işken bu iştari bikir. YouTube, kanal YouTube ma abone biyen destek biyen ma. En programı ma velaken Türkiye bun paylaşım İngilizce bun şiir. Şiir. Arapçı bu insan acaba? Çenonya verici. Paylaşım. Von bes. Von neşir, von bes yani. Bes. Bele. Ma temaşakarır teşekkür kene. Zina peynira şirhet veriyor. Aziz Hecar ma teşekkür kentiri. Ma saat veş bitti. Ez bun panzazayizm enik mesaj nüş zazassanlı gelek mesaj nüşmay Yunus Özateş efendim Yusuf Sarı Ali Serdar Sarjonic temaşakar ma gelek zafir derhak zazakit eka bayraha sarjonucud yani ezina verok çizun ay kitab nüseni şiir nüseni xabatkin Sarjonic xo verdon ma sarjun iterat salom şraven macir teşekkür ken.
Sait Becerikli, Vedat Karabulut, Cumali Karaman, Tamaşakar Mag, Çin Üştü, Mesaj Nüştü, Hasan Hansu, Süleyman Ertuğrul, Keke Süleyman, Ma Keke Süleyman diyor program biraz. Şeref Bozukluhan, Mahsun Dündar, Kalem Yazık, Tayyip Hocaşı, İsmail Baytemur, Onur Özsever. Mayteran Piyore Temaşkar, Hul Slomo Hürmetu Hu Erşavi. Sıba, şun saat 8 nimit, Bernamoz Zazaki Ma Est, İbrahim Bukan. Çora Sarekuda Zazaki Ser, Dernege Zazaki Serdar Dernege Zazaki Çoligyo, Masıba Yid, Oyoz, Ağam Aslan parçası. Ez nomeyn yozun lakabeyi anaya. Ağam Aslan parçası. Belki yodun ateniz misafir muhabir. Mayna yona sıba şon, proje şeme şon, saat 8 nim. Saate Türkiye, mahina yo Bernamoz Zazaki verazen ityara erra mayna ilon bikir, mijdon bid. Hocam, ez şumar hina teşekkür ken. Makek benden şuma ina merdim şuma vun vayo imkun bidyuma hakikat İslamiyet maçın akfon ko mavun şuma vun. Yani se tay mala esvun ez ana kelime vaj o yers ben aya kelime yani şuma vun Cenab-ı Hak vazife doğma ma o ki alimi ilim olmaz ma gereken ilim ko senik peygamberu hakikat ketimlik o vatu şumazi o kadar ketimliken voni khepteni ez teşekkür ken huma şumara razı se şuma alimo huma kemune niyedu ikrama ankada bakayna şun şuma hayır bu huma sılmete hayır bedu huma neveşu şuma şifa bedu veşu huzur afiyet bedu kacur şumari salihiniku verdu huzur bir pöre memleketu pöre dünya maiste. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam ve rahmetullah.